ebusia for megma will be aqua bastroko but too much 𝐃éad so ebre aso say engryan sakaniano let the person say na what is with me and be ati dia koso awo omanyi emu na meko ensem no emu no abeto just say police ni eba and the chief inspector Victoria Ntowaah oye ejuma ewo Efidiasi police charge office sabre wato nananum ewo ensedo na kwan osifa eto a nananum ewo ensedo na sabre abeye ehihemu ade a police for ewo Efidiasi ene omo agimu ade so ehwemu akodu musuko akodu pepe so omenya enyina so aka se okay say ni siye enti nam so ema chief inspector Victoria Ntowaah ofimu free atesfor atase emu na according to report no enchemu kakra edi echire ede ebaye ene say bre wo mkoto ni mu no eso na wote ne Chevrolet private car mu eno no registration number wo enwo DP number 4037G I don't know asokore kobriso no so ebe Efidiasi wo is won ko hu ka yi say ya park wo ne de ya na chief inspector Ishmael Stanley J onene emrante miensa en wo mo eko bia ka no ya park ewo adese mu ne edaka mu is wo mo eko enquiries no hwehwe mu adese eno no start wo mo hwehwe mu wo mo no asem na wo mo kira wo mo du ho no na wo hwe si no se na tibi e wo ho ne etifati a akwese ka no wo mo ra gata bi emu na so na se she dey room sa no anu wo ma na that the come na say chief inspector Victoria Ntowaah yi the 𝐃éad dashboard no eso to say we film na mo hwe ne ho no I said there was scars bruises bi awon ho nte no enam so mo pagya ni mu no entempa so anom di ekopie mu ewo Efidiasi hospital morgue just mo preservation and autopsy ewo no na it was for insem no nyembo mu ate say bro adrenaline test so ate say kakra enimu esab na say na repo ho krampo no make I must say what charge about center no so ya say my dey ejumadi ebrem ya vre pia wo so e fa wo say na ya re ne esifate so enya oni pedua eso ene empendodo a edi awo ni pedua mu die tie bia no say we hunamani ana hu microphone na wo die sedia wo mo dia ne fa wo mo contact go ase o na fe wo mo ana say koma so ye ewo dance man akra ha na tamale northern region wo mo timi embo ana wo so nya komiti CPC ta ewo ababo mu na ye ko wudi ensem yi emu na ibusafo according to chief inspector Stanley and so no meko to emu so mo kira wasama ewo chief inspector Victoria Ntowaah ni wu a wogu enwo ne tese tibia mko hu ne mu no ewo mu no ne say mami wo yo bi aka no Chevrolet private car na tese nani mu ni ade mu no wo no ane car no de obi enim say car we use no na so wo nim driving wo bebe juma ye twi no ni edinaba na ebiem nso se ebujafo wo besa ne chia kwa na wo kon rounds bia obi a nipa bi ne tese twi no ema no ade continent no mu no drive no sanse that to so sai enti car no so mo kotu na keys e this parking that's why she mu and driver seat no be and this what passenger seat wa o dey tia to dashboard so that say we film na say but say wo bi ene tu kan ko du ho ene se nipa ko no tu kan ko du on so e bi so say no emu ene di ewudi esemi atutu jam ni dwane ye unu boni a wadi no ni mesu so dwane e de ekoye enti na say no na inform a police for wo mu hwemu o ma sha say ate so mo pe kire akwan ahwe nipa ko ya wodi san nipa ko ne so sem we na so mo pe no na mo ni emra no edi no pepe se na emra no ezifate na ni niam na manfo esu say so police for pom ye bambofo empo na tese asem bi se etime ato ma letime mu ni a onu de ne bambo nkrampo no onchide ni mu onsem bebresa no de no betimi aye ade afa no ne wo hwa ewu de no kwa na ekosoro ewo man ga mu enti tese na kwa ekosoro no yese honorable member of parliament be to say information minister owura
opon enkuma kojo opon kuma de betu ja se esi ade aye amanfo yi a wo de wo tete amahodo so wo de chitia na eye wo de no wo edi ewusem ewo ma amahodo so hwe na anu ada Burkina Faso ekwaji wo de eye meka jihadist for ana extremist for ana amanfo yi a wo from ebusafo mo fan cheme sa Islamic extremist Islamic for ya wo de wo terrorists wo kutia amahodo so no ebetima ba say wo bia hyase recruit Ghana for no ebetima say no bi ana ekoso ne ewudi aba ni petimo odi ebukwa wonyu wu mienu because tanka first ni sitem ye ti say bi say obi ebenya kudo say ni yonko okodi na ebu awsa kwan so beti grandpa echichichi bi grandpa te asem no anche ene hu nipa na chi atese ya chi no ede to nka ye hu na chi grandpa esi ba kope na etu etwa but we dey after doctor so na watch bia safi mu na watch bia mu no bon te grandpa nipa ye tu omo ewu e wo mamu ka bro e bro de wo enti dey mpa ana ekoso atese abango fo nia so hu mu bia wo so they are not exempted from the extreme killing and say abaswa ekoso my God no say hu nya pa say wo me che mo sapo mo nso no ma hye mo dwumadi ni mo ekenya na so ma sorry waka na dwumadi o mo de de mo nso bo ye no mo nanti so aye no kwa se fata so se na be ya ewudi esem ni enko jinsem emembe the order of the day oh my God mo nti so police ni ensemi ya betodwei eni edichi ye hwemu si e bete won sem a police fo hwemu de bakodu de beba bia so na ye beso mo e we feed so nti mo de na mo subscribe to channel na ebiem so no mo follow ye e we social media platforms Instagram, Twitter so at @𝐃éad_, Facebook @𝐃éad mo so fo na ama obusu a ena ensemi me na esimi na so de beso mo na me ye de mai besa e share ma kram ya bye bye.